Mvula yenkundla babethemba Ncumalo eMthongwaneni nayingena ehhovisi kwaba khona tivele tithembisako letinye tato sesitibonile etendeka kuyona lenkundla kanti ke futhi isengakagcini bakithi siyayibona iyachubeka iyasebenza indvuna namhla ke sibona kunana imotela lesemva kwami le ambulance lengazuthi mhlambe isidingo kakhulu emangweni nawakhile sike sayibona ke ivilita khona la emangweni lena motela sasola ke singumsakade ukuthi ngazuthi khona indvuna yenkundla lesefuna ukukwenda futhi njengoba indvodza levama ukuthembisa sive bese iyafeza singumsakade ke siyifunile indvuna yenkundla ukuthi ngabe ingasichazela kuthini noma ke ingaphawula uthini ngalena motela le ambulance asikayitholi ke noko keja ke siyathemba ukuthi eziliviki lisaqhubeka sita kuyifuna yona indvuna yenkundla sihlole ukuthi ngabe iambulance itawusebenza ini kule nkundla yaseMthongwaneni futhi itabe isebenta kanjani itasichazela ke indvuna yenkundla angeke size siphumule singakayitholi bakithi sizamile elangeni lanamuhla kuyifuna sangede sayithola kodwa ke sitawuzama ngaloku bonakalako ukuthi ingabe singenda njani kuze ukuthi indvuna yenkundla babethemba Ncumalo eMthongwaneni siyithole isiqoqele ukuthi ingabe imotela itawusebenza kanjani njengoba kubonakala ukuthi iambulance letabe isebenta khona la kulendzawo yaseMthongwaneni inkundla ngazuthi tekhamuti titaba nento letathi jabulisa kodwa ke kwakho ukuhlala kulomsakado ungathi inyaka iNeighborhood News Network itawethulela njengoba kunjalo angeke size siphumule singakamtholi umhlonishwa Themba Ncumalo ukuthi asichazele ukuthi engabe imotela itabe isebenta kanjani kwakho ukuhlala kulomsakado.